Bog ljudi, dobar dan. Kao prvo, kao i uvijek, hvala svima na novim pretplatnicima, na svim onima koji uvijek sudjeluju u razgovoru i komentiraju i pišu najljepše motivacijske poruke za mene. Danas imamo jedan brzinski haul knjižara, knjižnica, tržnica i Teddy. Mislim da nema puno toga, ali opet nadam se da će vam biti slatko i zanimljivo i da ćete vidjeti možda nešto što ne vidite svaki dan. Možemo polako krenuti jer moram brzo to sve spremiti u frižider. Kao što vidite, tu je sve skupa, ima svega. Možemo krenuti najprije od knjižare. U knjižari sam kupila ove tinte za u nalivpero i vježbenicu za Livija, zato jer nigdje ne mogu naći. Kod nas imaju te vježbenice samo uvijek za 5-6 godina, najmanje 4 godine. Nikad još nisam našla za 2 do 3 godine, tako da sam odmah uzela. Evo cijena. Ima stvarno svega i baš je lijepo, jer one druge za 4-5 godina budu prekomplicirana pitanja. Ovo mislim da će biti taman da ćemo skupa moći nekako proći kroz to polako. To ću stavljati negdje sa strane da mi sad sve to ne smeta, da vam pokazujem. U Tediju sam vam snimila isto šta ima sve novo u Tediju, to je posebno u drugom videu. Uglavnom, najviše sam htjela kupiti set za slikanje. Našla sam akrilne boje, nikad nisam s njima radila, uvijek samo s temperama. 3 eura, baš su lijepe neke pastelne. I kistovi, euro. I 3 platna sam si uzela odmah. Svi su po euro. Srce, okrugli, evo ovaj 2 eura. I ovaj mi je najljepši, baš ko starinski, euro i pol. I uzela sam 2 ove za organizaciju, tu se može bilo šta držati u njima. Ovako za ladice su najbolje, tako. I ovu četku za WC nju mijenjamo svakih mjesec dana 2, a ono dole operem sa kemikalijama. To idem sad da omaknem. Još jedna stvar ima iz Tedija. Ovo bi preporučila svim mamama, zanemarite, ovo je Bjorn napravio sa šapom. Ovo bi preporučila svim mamama koje imaju dečke. Tu je odvijač kad se vida i može se cijeli ovaj razvidat na komade. Livio je to dobio sličan ovakav za drugi rođendan i od onda to mu je bila najkorisnija, najpametnija i najbolja igračka, definitivno. I baš sam htjela uzeti još jednu, 8 eura. Odlično. Inače ti bageri koji nisu za sastavljanje ili nešto do sada odmah ih baci, ima 100 istih, niš od toga. To niti ne kupujem, mi slabo kupujemo igračke za njega, ali ovo je odlično. Takve želim kupiti. Da vam pokažem šta sam uzela u knjižnici. Pišite mi da li ste ovo čitali. Čini mi se tanka knjiga, to ću pročitati u jedan dan. Nadam se da će biti zanimljiva. Tražila sam kućnu pomoćnicu, ali nikad je nema za uzeti u knjižnici. Idemo dalje na sharing is caring. Jednoj gospođi koju poznam sam donesla jedne košulje i ona mi je za zahvalu dala butternut tikvu. Mislim da je to čak iz njenog vrta, jer ona ima vrt. I to ću iskoristiti za skuhat Bjoru, hranu i Liviju. Idemo sad na tržnicu. Uvijek isto kod gospodina Valkovića sam uzela 2 paketa jaja, to je došlo 6 eura. Ne sjećam se točno od kog OPG-a sam šta tu uzela, uglavnom češnjake i luk za sadnju sam dobila besplatno. Mrkvu sam uzela kod jedne gospođe, mislim da je, ne znam kako se zove OPG. I ovu mrkvu smo dobili besplatno, zato je bila trula na vrhu. Uzela sam malo krumpira za posaditi. Onda ombolo, to jest za rebanjak. 8 feta.
6 eura. Krumpira za jest. Krumpir je po 2 eura kila, jedan poriluk. I odlučila sam Bioru početi kuhat, da ne jede samo onu prerađenu hranu, one krokete i sve ono. Uzela sam mu mesa. Tu je drugo meso, isto za njega, i kokošje vratovi. Ogromnu kost je dobio, već je jede vani. I za nas sam uzela, to je sve mesnica jelen naravno i nijedna druga. Za nas sam uzela meso za juhu, mljeveno meso i 6 domaćih kobasica. U zadnje vrijeme smo puno jeli kobasice skoro svaki drugi dan. Jako lijepo se mogu iskoristiti, ja ih zaledim. Sad ću ih odmah baciti u škrinju. U mesnici sam platila ovo meso, ovo i sve ovo za Biora oko 32 eura. A za ovo se ne sjećam točno pojedinačno jer sam puno štandova prošla. Ljudi, ja znam da je ovaj haul bio kratak, ali bio je realan i od srca. Tako se kupuje, neki put ne kupim puno toga i namjeravala sam ići u Lidl, ali nisam stigla i previše toga sam imala za obaviti i htjela sam stići kući jer imam i doma puno posla. Vrijeme je katastrofalno, užasno i sve nam je mokro, roba nam se ne suši kako treba, tlo nam je prljavo, Bior je mokar. Jednostavno, kad je kiša nekako je najgore kad se živi na selu, ali preživjet ćemo i to. Sad je počelo puhat, pa nadam se da će tako i nastaviti. Ovo sam isto dobila na Sharing is Caring, još jučer, nisam vam pokazala. To su vitamini za biljke, ako znate kako to koristiti, pišite mi. Evo kako napreduje bijeli mladi luk koji sam stavila u vodu. Mislim da ćemo ga moći koristiti, da će izrasti. Ljudi, vidimo se, sad ću vam editat 2 videa, imam možda čak i 3, tako da gledat ćemo se u sljedećih nekoliko dana često. Uživajte mi i ostanite super. Bye!